लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जनवरी की तंग 16 इराई निमित की खोमजनब पाउ ताबिरसे अहनबदा मरुइब पाउ चामग हुंबुतरुक सुबा भारत के निंगतम लाल निंगसिंग थोरम कासार की वांगखेम लेकाय पांगथोक्रे मिलाल ग खुसम नदुना माइफाना मिते मेक डिप्लोमा कोर्स कासार बिना कंदिदा होदोक्रे मणिपुरी पीपल्स फ्रंट की अनिसुबा चाही की मिफमलेन सिलचर द पांगथोकलगनी इमानुएल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल पैलापुल की चाही की साना खोनबगी थोरम होदोक्रे अहल मरुपना सिलांगदुना स्वामी विवेकानंद अमदी राजा राममोहन राय की मपोक कोमन थोरम कोरिरोल संगलेन लखीपुर द पांगथोक्रे नुमित मंगानी पांगथोकदबा पुथिबा लाय हरावबगी थोरम अगरतला की ओभयनगर दा होदोक्रे अमसुंग मणिपुर इमा की अथोइबा मपारी अमदी अथोइबी ममोमरोय की मना लांथोक्रे हौजिक मपुंगै पाउ ताबिरसे सिपोई म्यूटिनी मेमोरियल प्रोटेक्शन कमिटी न सिंधुना चामग हुंबुतरुक सुबा भारत की अहानबा निंगतमलाल निंगसिंग थौरम वांगखेम लेकाय बिना कांदी पार्ट 2 कासार द पांगथोक्रे नुमित असिगे अयुक्ता मसागी कम्युनिटी हॉल दा हाइकर लेकत तमदुना अथौबसिंगी मफमदा इकाय खुमनबा उठके मतुंगदा पांगथोकिबा अफोंगबा मिफमदा युमनाम मनी सिंह प्रेसिडेंट सिपोई म्यूटिनी मेमोरियल प्रोटेक्शन कमिटी ना मिफम मपोइदुना पांगथोकिबा थौरमदा मुतुम रीना सिंह चेयरपर्सन एमडीसी अबिद राजा मजुमदार रिटायर्ड प्रिंसिपल नेहरू कॉलेज पैलापुल सारांगथेम हेलेन बाबू बिनाकांदी जीपी प्रेसिडेंट सरसिकांत सिंह अमसुंग आरके दुसारी गोपाल सिंह ने चिंबना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना ताइस्ता फमखी नोंथोंबम बिरेना तराम नोकपगी वारोल पीखी अदुगा खांगेंबम विश्वनाथना थोरमगी नुंगी ओइपा वारोल पीखी मफम असिदा थोकिबा लानफमगी सक्तम अमदी मफम असिगी मरुओइबा कया पल्लदुना दाइस की लेतेंग ओइकिबा मियोइसिंग लोइनना एन नंदमहोन पुखरमबम बिरेना चिंबना वांगांखी युमनाम नदिया चाना एंकर ओइकिबा थोरमदा कैसाम चंपालालना थकट वाहै फोंदोखी मिफम मपुगी वारोलदा मफम असिबु लेंगा की मिदेंग चिंगसिननबा कन्ना होनबा ताई हाइन पनखी मफम असी पुवारी की यामनमक ममल लेरबा थुदोका सागोनबा लमदमनी जनवरी की तंग 12 ख्रिस्त कुमजा 4 यांखै निपांदा लालहुबा सिपाई सिंगा ब्रिटिश की लानमी सिंगा मफम असिदा अरोइबा मायोकनखिबा लानफमनी लानफमदा लालहुबा सिपोई 13 शहीद ओखिबगा लोइनना कया अमना अशोक पन्नंखिया हाइना सिपोई म्यूटिनी मेमोरियल प्रोटेक्शन कमिटी वांगखेम लेकाय बिनाकांदी पार्ट 2 कासार की सेक्रेटरी तौरांगबम नोगेंद्र न फोंदोरकली मैम थोरम से संदोपीगो सिपाही म्यूटिनी की मरम इम्पोर्टेंस पीरगा सिपाही म्यूटिनी बेस तौरगा सिगा इखोगी चाही अहुम जितना लान सोगनागी बनी हाइबगी ओफोनमदो इखोई अदुरसु लाक्तुइबनी सिपाही म्यूटिनी द कई लास्ट वार कनानो हना हाइबमदम सुमा साना तांगदोबनी दुगा एयु अपोनमता हाइजरगे लोशन जगे इखोगी मरक्ता मतम पुनमक्ता चेत नमामा अमले इखो हाना कंसेप्शन से क्लियर होजी चाही हुम आइना हाइरागा सिपाही म्यूटिनी कैनोमा हाइबा असिगी रिलेशन से खंगदबा मलेइदबा मेते सिंगरा खाली चाही हुम गसी करी की प्रोग्राम नो हाइगा चाही हुम की प्रोग्राम ने हाइरे सिपाही म्यूटिनी नाकानम द जखरे तबसे आई खने बिना कंदिते एरेस्ट ग्रेप्तार হয়েছিলেন পরে বিচারে তার ফাঁসি হয়েছিল এই বিন্নাকান্দি এইখানে এই হিসাবে লক্ষ্মীপুর মহকুমা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এত বেশি সম্পর্কিত এত বেশি ঘনিষ্ঠ এত বেশি অবদান আছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কি আমরা এটাকে প্রচার করতে পারছি না गवर्नमेंट तरफ से आसाम गवर्नमेंट मालिकों को ममांगे तो लाख जंगे थादा रोजी की थादा वो कुछ दुमाना सरकार के सरकार को अथवा कोई दबदबा जाते तमनी नसी मैं अथवा यावियो अनु कोई चाहिए गाइड न तो वैसे कुछ भी तौरे एमएलए से हाजिर मैंने हम जे कुछ भजन तो है ना मसा से हम खाली चिंबनिया में थिएटर देखो शायद एमएलए से मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम माइफाना सिंधुना जोगाई मथुरा एमई स्कूल बिनाकांदी कासार असमदा मितई इरोल इएक लोइना सिलोन अपुनबलुप मिलालगा खुसमनरगा ngarang sagol se numita hogdokre thauramda thangjam projen singh president maifana mipamapu aduga khaidem ingocha president milal mayai loisang imphalna chief guest oiki ngangom basant kumar singha vice president mspna special guest aduga abdul hamid advisor assam manipuri muslim youth front
Khundrakpam Rajkumar Mangang, General Secretary Milal Jiri Masaluisang, Amadi T Kalamuddin Guest of Honor Oina Phambaki Leiteng Oiki. Maifagi advisor Seram Herajitna, Aikoina Mayek asi Tamnabagi Honaba Matautai, Aikoina Aikoigi Mayek Bukhangdaba Haiba asi Yamna Luragli, Aduna, Diploma course asi Maifana Silang Bani Haiki. Mayeki diploma course asibu Maikai Kayadagi Punna Yausin Minaduna, Lona Sibu Chakotnaba Honabada, Pumna Magna Taudang, Lobiu Haina, Maifagi President na Miam the Kangalakli, Tauramatuda, Maifagi Secretary General Tampak Mayum Salaudin, BP Tampak Mayum Rehanuddin, Advisor Ningomam Ranjit Singh, Uttam Sarmana Chingba Saruyaki. Pesagi naman dito, hoy, tamdi ningba, yun din late ba? Ano yorong mali? Kaya na po kung ano yorong mali ba? Ano po? Pesagi dito, hey, nakay pa na. Late, ko'y upay di late, sumali ko tamdi ningi, kaya gumadaharan so, ay ko'y nadumating, parang na sumipon na zarikyan. Ay pesagi dito, natupi ko no. Iko'y ima EXC suwidan na mag-iiran niya si Kang Jerry. Yan lumayo po ni. Kasi nga, Manipur Cycle Parishad na su ay naging sekretaryo yung eda. So, isingan nga sub na tarama panda, milan gi wajani lak na, iko'y tha makaya magi course tawi. Ay ba matamdo, thatu, iko'y walang thagi, suti saang na piyo matamdo. Nungairaba Paujel. Anauba chahina lakpaga iroina na Ingudam Shopping Complex Konjeng Lekai na Adom gidamak yamna maktomthin oiraba potlam kaya puduna lakjari yumda changdaba yadraba potlam kaya gift item kaya loinana fancy item sing angangi sananaba potlam sing amadi adom hek ubada pamgadaba smart gadget kaya ma ahongba mamalda phanganjaragani nauna dukan hangba singidamak wholesale gi mamalda pinanabagi kudong sabasu thamjari ngasimak lengsin biragu Ingudam Shopping Complex Konjeng Lekai Kasar Assam WhatsApp number 94351-76126 natraga 7896-171-841 number asida pau phone birago. Manipuri People's Front MPF ki anisuba chahi ki miphamlen Silchar gi Ramnagar da leiba Bosco Tech ki conference hall da January tang taramari amadi taramanga nimini chupna Lubasigi Kasar District Committee na yumbu oiduna pangthok lagani January taramari da delegate mifam pangthokani aduga January gi taramanga da apongma mifam pangthokani mifam da MPF Central Committee gi President Yangkhom Upendra na mifam apu aduga Institute of Development Studies Manipur gi Chairman Professor N Mohendra Singh na Chief Guest aduga Thangjam Joy Kumar Managing Director Thangjam Agro Industries Private Limited Manipur Saknai Raba Seiba Tahir Sajabam MDC Assam ki Chairperson Advocate Rina Singh Amadi Kasar ki Assistant Commissioner cum Executive Magistrate Laisram Junali Devina Mathang Sidna Special Guest Amadi Guest of Honor Singh Oina Saruk Yabigani Panbayai Kamrup Hojai Hailakandi Sonai Kasar Amadi Lakipur District Committee Singdagi Delegate Kayamarum na Saruk Yagadoriba Thormasida Laipak Miyam nasu Saruk Yabiu Haina MPF Kasar District Committee ki General Secretary Kiro Gopal Sharma ki Cherolamada Khangalagli Emmanuel English Higher Secondary School Poilapul gi chahi gi sana khonabagi thoram January gi tang 13 da haudokre haudokpagi thoram da 3rd Assam NCC Commanding Officer Colonel Bibhas Guptana athoiba mithunglen oina saruk yaduna Mars Pass ki salami oki haudokpagi thoram da Subedar Rana Kazi School Management Committee ki Chairman N Gobind Singh Principal Urirai Singh loinana School ki staff sing saruk yakhi athoiba mithunglen na thoram da wangang laduna angang sing na larik laisu da pungning changbaga loinana Atopa thabak thorom kaya dasu thaksi kasi naina kanna honatuna mai pakpa nagarik ama oiduna imaleba ki mingchat porakadabani haina pauta kaya marom khudam galoina na pikhi aroi bada Vice Principal N Hazel Singh na thagat wahi piraba matungda Chief Guest na Annual Sports Week adu haudokle haina lauthokhi kangan jaba ma
United Manipuri Arts and Cultural Organization Umako Gauhati na silangtuna mitei gi oipa isei jagoi da yumpham oidana pangthok sakadaba Talent Hunt 23 gi ani suba edition lagliba February gi tang manga nongmaising nimita Rajbari Athletic Club Manipuri Rajbari Gauhati da pangthok saragani ahanba manada lupa lising kun ani suba mana lupa lising tara manga aduga ahum suba mana lupa lising taraga loinana certificate amati trophy yauri form pisen bagi aroiba matam January ki tang tara manga phawpa sangtokan khre akopa marol ki tamak WhatsApp number 9435033068 ta paw phawna bina bahairi ahal marubna silangduna Swami Vivekananda ki chamaga humpu suba amadi Raja Rammohon Rai ki chani ga yankai suba mapok kumon thoram Korirol Sanglen Lakipur da pangthokre Numida siga mari lena pangthoki ba thoramda laibak amadi samaj ama samgatpada naharol ki thodang haiba hiramda Professor Dr. P. Raj Bihari, Dr. Y. Raj Bihari, N.G. Basantu Kumar, Jharna Rai Chowdhury, Srimati Molina De Purkhaista, E. Prabhavati Devi, Khaidem Kanta, Ingudam Satish Chandra, Aribam Ripendra Sharma, Khaidem Gaurari na chingba miyoi singna wangangki. Loop ki VP Ingudam Kanta amadi VP Ayekpam Kulachandra na mipam apoidana pangthoki ba thoramda Lakipur ki ZPC ke Anita Devina athoiba mitung oina wangangki. Thauburen Ingudam Binodna Wahudok amadi Taram Nokpa ki warol thambiki loisilakpada oinam ibochona thagat wahi piki Numit mangani chupna Agartala gi Ovoinagar da pangthokadaba Puthiba Lai Haraubagi Thauram ngarang January ki tang 12 da hodokre Lai Pukri dagi amaiba amaibi singna ikobagi thauram pangthoklaba matung nungthilda Lai Haraubagi Thauram pareng hodoki Tripura lenga ki ICA gi mateng lauraga Lai Harauba committee na sinduna hodokpagi thauramda Kendra gi mantri Srimati Pratibha Bhaumik Manipur gi iningthau MP Laisemba Sanajauba MP Rebati Tripura Agartala Municipal Corporation ki Mayor Deepak Majumdar Manipur University of Culture ki Vice Chancellor Paunam Gunendra na chingba saruyaki Thauram gi manung channa makhal kya gi nat ki oiba jagoi thangta na chingba utki panbayai Takhen Tripura da chahi khudingi pangthokliba mitei gi yellow nat ki oiba thauram kaya gi manungda Ovoinagar gi Puthiba Lai Harauba singthaba yaba thauram amane thauram asiga mari lenana January gi tang 15 da Matric Higher Secondary Parikha da First Division da mai paklaba loinana MBBS amasung IIT tamliba meitei mahiroi singda ikai khumnagani haina Agartala dagi RK Tarunjit na paudam lagli Jabama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakanglaba chahi amagi diploma chahi ani ki advanced diploma aduga chahi ahum gi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician Operation Theatre Technician Physiotherapist Radiology Imaging Technician Patient Care Management na chingba 12 pass tawraba singna tamba yaraba course asi tamduna isana isabu thabak pijabagi kudong saba lobiyo akupa marol gi damak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar da lengsimbirabu
नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो। जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानबुंगदा ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना चथरकलिबा थोकचोम राधामनी फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट 2023 की ngarang sanakiba matchda PFC na Ichel Club pu Panjal Nipan Anida Maiti Hankre match aduda KH Nilkamal Singh Abai Aziz Haider Amadi Lenjamang na mathangsit na center referee assistant referee Singh amasung fourth referee gi thodang pukhi tournament asigi ngasigi matchda Kangalung FC Amadi JYC team sanagani। सेलिन डिजिटल की ngамjaba खरदंग हाइबा थौरम की मखादा तोंगान तोंगान बलमदा मियाम की दमक कथोकपा कलोइना थबक तौरिबा मियोई सिंगदा मना पीबगी थौरम मनुंग चन्ना मणिपुर इमागी अथोइबा मपारी अमदी मणिपुर इमागी अथोइबी ममोमलोय मना 2022 मियोई मरी दलानथोखरे मना फंखरबा सिंग अदुदी सोशल वर्क ता लाइस्रम बोबी देवी खोंगमपाट अवांग लेकाय डॉक्टर खेत्रीमयुम कला सिंह पांगई बाजार लेगल की लमदा Ngangom Tes Kumar Singh Thangmaiban Yumnam Lekai Amadi Aiba Furailatpam Repati Sarma Brahmapur Thangapat Mapalne Selin Digital ki Maigei dagi Mana Phanglaba Singhi Yum da Chatuna Khusinaki Aroibada Maruiba Pau Amukhanna Chamaga Humbutaruk Shuba Bharat ki Ningtam Lal Ningsing Thorom Kasargi Wangkhem Lekai da Pangthokre मिलाल का खुसम नदुना माइफाना मिते मेक डिप्लोमा कोर्स कासार बिना कंदिदा हुदोखरे मणिपुरी पीपल्स फ्रंट की अनिसुबा चाही की मिफमलेन सिल्चर द पांथोक लगनी इमानुएल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल पैलापुल की चाही की साना खोनबगी थरम हुदोखरे आहल मरुपना सिलांगदुना स्वामी विवेकानंद अमदी राजा राममोहन राय की मपो कोमन थरम कोरियोल संगलेन लखीपुर द पांथोखरे नुमित मंगानी पांथोकदबा पुथिबा लाई हरावबगी थरम अगरतला की ओभयनगर द हुदोखरे अमसुंग मणिपुर इमागी अथोइबा मपारी अमदी अथोइबी ममोमलोय की मना लांथोखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाउ संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।